nongeye ndagusuje mukunzi wa Rwanda Top News wo dukurikira umunsi kundi nize kumerewe neza uri mu Rwanda ndetse n'udukurikira uri hanze aho bitameze neza wifuje ko Nyagasani yaza kukorohereza bikagenda neza. Iki kigezweho ku makuru wavugwa kuri murandasi hirya no hino ni inkuru yakiriwe n'abatari bake ariko kandi yanagarutsweho n'abatari bake kubera umusaruro iki gikorwa gishobora kuzatanga ndetse n'impungenge bitewe n'ibyo bagiye gukora ndetse n'aho bagiye kubikorera. Biravuga ku kirero ni inkuru yakwirakwijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga uhereye ku munsi w'ejo ndetse no ku bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ibindi mpuzamahanga bivugwa ku ngabo igihumbi zoherejwe muri Mozambique. Izi ngabo igihumbi zirimo abapolisi ndetse n'abasirikare abangaba b'intyoza babihugura by'umwihariko barizwa mu mutwe wihariye kandi ukomeye ushinzwe gucunga umutekano ndetse no kurwana ahakomeye. Uramutse urebye neza ukareba yaba no ku ngofero ndetse no ku myambaro bambaye ko bazi ibijyanye n'imyambaro ya gisirikare ahita bisobanurira abapolisi ndetse n'abasirikare ni bantu ki. Uko byagenda kose ni abantu badasanzwe kandi koko bagiye gukora akazi kadasanzwe. Nuguhera ku itariki 9 Nyakanga u Rwanda rwohereje muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado itsinda ry'ingabo za RDF ndetse n'abapolisi bose basaga igihumbi. Ni nyuma yo leta ya Mozambique isabye ubwo gufasha leta y'u Rwanda mu rwego rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba ikora muri iki gihugu. Kuri kubitira ku munsi wa mbere kuri wa gatanu abasirikare 56 bo mu ngabo za RDF ndetse n'abapolisi 40 bose bafashe rutemikire ya Rwanda ya berekeza muri Mozambique nyuma yo guhabwa impanuro n'umugabo w'ingabo Rwanda ku butaka Lieutenant General Mbaraka Muganga yari kumwe n'uwungirije polisi y'igihugu DCG Felix Namuhoranye. Izi ngabo z'u Rwanda izakora n'ingabo za Mozambique ndetse n'ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika zizwe nka SADC mu magambo ahimye zikaba zifite inshingano zo kubungabunga umutekano mu bice byatoranyijwe aha muri Mozambique. Izi ngabo z'u Rwanda zizatanga ubufasha kuri leta ya Mozambique haba mu bikorwa by'intambara ndetse no kubungabunga umutekano, harimo kandi gukora amavugurura mu birebana no kubungabunga umutekano. Iki ni igikorwa kiri mu rwego rw'ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse na Mozambique inyuma amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi kuva muri 2018 ashimangirwa n'umuhati u Rwanda rufite mu kurinda abasivili. Guhera mu mwaka wa 2017 agace ka Cabo Delgado kagiye kibasirwa n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba maze guhitana abasaga 3,000 naho abandi benshi bavuye mu byabo. Iyi ntara imaze igezahajwe n'ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'umutekano muke bikorwa n'umutwe w'iterabwoba w'abaheza nguni bitira idini ya Islam uzwi muri ako gace nka Al-Shabaab ukayifitanye isano na Islamic State. Itangazo rya y'u Rwanda ryo kuri wa gatanu rigaruka ku mirwano izakorwa n'izigabo z'u Rwanda aho biri ngombwa ni mu rwego rwo kugarura umutekano by'umuhate wo gusubizaho ubutegetsi bwa Mozambique. Ntabwo zino ngabo zipfuye kugenda gutyo, zigiye mu buryo bukurikije amasezerano y'ibihugu byombi dore ko yasinywe mu mukono muri 2018. Ubusanzwe izi nyeshyamba zo mu gace ka Cabo Delgado zimaze guhitana abasivili batari bake. Ku Rwanda by'umwihariko kuri RDF iyo haje ibijyanye no guhitana umusivili babyumva vuba cyane bagatabara. Mu kwezi kwa kane Perezida Philippe Nyusi wa Mozambique yari Kigali yaje kugisha inama Perezida Kagame. Ibi ngibi byatangajwe ikinyamakuru African Intelligence kibigarukaho ku buryo burambuye aniho buno busabe bwa Perezida Philippe bwahereye maze Perezida Paul Kagame abwakira neza. Ubusanzwe Mozambique yarukaga kuburira nta muhanga Cassien n'umunyarwanda avuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda urafashwe n'igipolisi cyaho byitezwe ko yazoherezwa mu Rwanda. Gusa nanone ibihugu byombi ndavuga u Rwanda na Mozambique nta masezerano bifitanye yo koherezanya abakekwaho ibyaha nk'uko umunyamategeko nta muhanga yabibwiye BBC dukesha iyi nkuru. Nta muhanga Cassien washakishwaga n'ubucamanza bw'u Rwanda yaturutse gereza mu Rwanda, irengero rye kugeza ubu ntiyizwe. Abategetsi ba Mozambique bavuga ko bakiri gukora iperereza. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko ikibazo cya nta muhanga cyarererwa mu bushuti ubutegetsi bw'ibihugu byombi bihuriyeho. Nyuma ya Centrafrique, Mozambique ni igihugu cya kabiri muri Afrika u Rwanda rwoherejemo ingabo mu buryo buzwi zigiye kurwana ku butegetsi buriho hagene ku bwumvikane bwa leta zombi. Igitero giheruka cyahitanye abatari bake cyakozwe n'inyeshyamba za Islamic State zigenda ku muhame y'idini ya Islam cyajyaga n'inyeshyamba saga amajana zibasira gace gacukurwamo gazi kazwi nka Africa Kicumbura Gazi aho ni muri Mozambique. Hishwe abatari bake harimo abasanzwe bakomoka muri ako gace ndetse n'abanyamahanga bahasiga ubuzima cyane cyane mu bakora mu bijyanye n'ubucukuzi bwa gazi. Ese koko Mozambique ntishoboye guhashya iyi mitwe y'iterabwoba? Igisubizo ni yego, kuko niyo mpamvu mu kwezi kwa kane Perezida wa Mozambique yaje kugisha inama Perezida Kagame anamusaba n'ubufasha. Izi nyeshyamba zita Al-Shabaab ni ijambo ry'icyarabu ariko ugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda bivuga insoresore cyangwa se urubyiruko. Ni mu myaka 2 ishize muri 2019 nibwo izi nyeshyamba zatangaje ko ziyometse kuri Islamic State. Iyi
ubusanzwe ntiyavugaga rimwe na Al-Qaeda. Kuri aba ngaba ntabwo bise Islamic State gusa, ahubwo bise Islamic State Central Africa Province (ESCAP). Ngenekeje mu Kinyarwanda ni intara ya Islamic State yo muri Afurika yo hagati. Ibi kandi bikomeje gutera urujijo kuko ubusanzwe Mozambique ntabwo iri mu bihugu bibarizwa muri Afurika yo hagati. Nk'uko byakomeje kugaragara hirya no hino, uyu mutwe w'iterabwoba wakunze gukorera muri Mali, Iraq, Nigeria no mu tundi duce dutandukanye mu bihugu bya Afurika. Iyi ntara tuvuga Mozambique ya Cabo Delgado ni intara ituwe na miliyoni 2,320 n'abantu 161, ingana n'ubuso bwa kilometero kare 82,625. Nubara neza ikubye u Rwanda inshuro zirenga 3, ukaba uherereye mu birometero 1,600 kuva mu murwa mukuru Maputo. Ariko akaba ariyo ntara ifite agace kanini gasumba utundi duce twose muri Afurika ducukurwamo gaz. Ibi kandi bije nyuma yuko bigaragaye ko kompanyi y'Abafaransa yitwa Total ari isanzwe icukura gaz, ikayibarurirwa mu gaciro karenga miliyaridi 60 z'amadolari y'amanyamerika, kubera iki u Rwanda rwaba rugiye mu gace kakuwemo Abafaransa. Ibi nibyo byabaye no muri Central Africa. Nyamara kandi aba muri kano gace bavuga ko ntacyo bakura muri buno bucukuzi. Inyuma y'imyigaragambyo y'abene gihugu bamaganaga abacukuzi b'Abafaransa baba muri kompanyi ya Total bagaragaza ko iki gihugu kibasahura umutungo kamere wabo. Byaje kuba mpuzamahanga ryari rero ni 2017 ubwo umutwe wa Islamic State wungaga mu mugongo abakoraga imyigaragambyo, bigaragara ko bibaye iterabwoba mpuzamahanga. Aba barwanyi baje bambaye nabi cyane, nta n'imyambaro y'igisirikare bambaye, bahise bigarura agace ka Palma. Barafite imbunda zikomeye cyane zirimo n'izizwi nka RPG. Uyu mutwe wa Islamic State wigambye ku mbuga nkoranyambaga uvuga ko bigaruye kano gace. Bari bishimye cyane, basa nkaho bagaragaza ko basumbye imbaraga ingabo za leta ya Mozambique. Yitwa Olivier Gita, uyu ni umusesenguzi bijyanye na politike ukomoka mu kigo cya Global Strat. Yavuze ko nubwo izi nyeshyamba zafashe kano gace zikoresheje imbunda zikaza guhotera abatari bake, abenshi bakasiga ubuzima, ariko kandi harimo n'abishimiye ko bakomye mu nkokora Abafaransa bari bakomeje gusahura umutungo kamere wabo. Igihugu cya Mozambique gihana imbibi na Tanzania, Malawi, Zambia ndetse na Zimbabwe iherereye hagana mu majyepfo y'uburengerazuba. Akazi gakomeye cyane benshi batangiye kujyaho impungenge nako ingabo z'u Rwanda ndetse n'abapolisi bafatanyije ko kugarura umutekano muri kano gace, cyane cyane ko bimwe mu bibajyanye harimo no kurwana urugamba kandi rutoroshye. Byumvikana ko bavugana nabo bafite ibikoresho kandi baniteguye. Abenshi batangiye kugira impungenge ko hari ingabo z'u Rwanda zaza hasiga ubuzima, ariko kandi ni ku rugamba rugenda. Nubwo ntabiratangazwa zimwe mu nshingano za polisi y'u Rwanda, cyane cyane kandi no mu bari mutoya mu ngabo igihumbi zizagenda, bavuga ko bafite inshingano zo kwinda ibikoresho ndetse n'ibirindiro by'aho ingabo z'u Rwanda zaba ziherereye, dore ko ingabo z'u Rwanda zo zifite akazi karimo gucunga umutekano ndetse no kurwana. Ibijyanye n'ino nkuru tuzakomeza tubikurikiranire umunsi ku wundi. Iyi ni Rwanda Top News.